O Samoa, alau Samoa Entertainment TV mai pia, usi mai alau whaafonga. Wale o toi eisa taimi e whai ai ni tustu singa lima mani whai ngā suenga. Po aina mafua ile pēsia o tangata lau te lei whafo mai o no whanga whanofo e sea. O le nganga tonu leo le tau mawhai mai il whailau tusele HRPP. Po le vaenga wha upu whai e pui ia ia te tau o tangata le itu o ngai le malo, le sunga lea le pule rimoni a yafi. E le itu mama ina il whai pule le itu malo whale ata tolu. Le tau mawhai atu o se vaenga o le vasenga o le au whaasala lau. Na o lato whei loai. E tu leila lato mau. Pele o iai se manato le HRPP e whautua ina le wha se whaise su e ngai leo o mai iai itu o le siamol COVID-19 fuluiva. Pefo antam whai iai le na itu e whinau mai e whaise su e ngai le pepesi o le misela. Na tali sa o lava le ala le pule i le manatu ma le langona o iai le vaenga wha upwhai le HRPP le teiminei. O matou vaenga wha upwhai. Le matou tai matou. Ma nai ale tatou tu o tatou malo se su e tam foi ton fiti de covid se mai e tatou toi tala no le ie tu langa e wa tatou tele to su e po fena sa wele mai po fena o ina sa mai pa wala mele tatou lo o le wo nei mai tatou o le ton fiti ave le tatou so swani me tauna ave ai fa le tatou nga luenga tanga tala ia no na ai nga lo no no tu malo ia mar so swani ave le malo mal fa lo lava Talanga tamayo le pesi e tu al covid-19 fuluiva. Ile tau le lua i lawa uli la songa fua na nafi lua sfulwa lua mati lua o lua. Ufa maoni ai e toa se lau lua lima ila tau fau ufa o popo. Itle tunu uitua wa afi el siama. Ua se iti ai nei ile afe tolu se lau onu sfulfa. Ila tau wa afia. Talu mai lea su sulfitu o mati lua o lua. Ai mole taimi nei wana ole afe lua se lau valu ila tau lo o afia pea. Ole iwa sfulu ono pasene o e wa afia mai manu le tunu lau tele. O lo no foi upolu ai fa pasene o lo o mau savai ma lo tu mau pele malu pui o moto manono ma apolima e au noa ma setasi wo pesia o fa mawina mtanga adwenga lima sulfitu pasene o e wo ma wa afia ta mai tai fast food tolu o li ai la fa ingo e wa afia tono le lusu fai tu la utonai e se lau lus fulima o upolu e afetolu se lau fulima savai e fast food wiva manono tai ele ai apolima tai ele ai o ila to o lo tu mau ele siama e afe lua se lau valu sfuru valu au fa inga o e wa afia talu mai nove mo le lua afe lua sfulu e afe fa se lau sfulu lua ila to wa afia ina ua tala toa o i fa vau malo e fa sfulu valu o e wa afia ile tunu lau tele talu na pese itu al fa ma ia mati lua o lua e afe toru se lau ono sfulu fa au fa inga e wa afia ma tau fia il fal mai mto tue to tolu le isi o tinga ina le fo isi wa maliu ele o yaini fatala no ngale malo le taimine e fai se fata tau ile fata tia ese leo la fonga po takas mai o loa ta mafa e pe o le suka fla mata laisa apaia nga o fai mea ai pe tai ele fa pe ai le mafai ona tanga iai Pe on tali sa no mo yele fionga sui pa le mio le ministan tanga luenga tute malafonga e fionga tuala Josefo Bonifacio ina o silingia le tiopulensia pe le o se tasi le tu e tanga yaila na matanga luenga ile taimile nei o le vai o tamau ai ngo tangata talu taunu unga wo yele pesio fa mai COVID-19 fluiva sa no tuala ile lato tau fatu stusa ile naitu e mawalunga lava se tau ele tifo ile se lau miliona ta la ile tausanga ma fesilingi ai lope fa mata nga fatia ile tunu ona fayel na tulanga ona oya fo isi vaenga mo fa tulanga fa al tausanga le malo mo lana tala fa so tu pealu e pe o fuanga e amata ile 5 miliona ta la ile tausanga e alu sa ola va itanga to le tunu fa tsia me por kalame CTI tulanga ti na e Samoa na ia ta ua o fai le malo fiti tulanga le nam fol folai fa ta tia ese o la fonga i mea ai mana o mia ai o tato malo o avel fa mua i ona tangata soifua mai o fa nga solo pea na fa talonoanga ina ia tau nuu me o ave iai le fa ta ua tulanga masani lava o le vaenga le au fai pisini se tapena fol sanga molem tanga luenga tupe ma batua il awala fa mta upul kapeneta mo sana fa ai unga ai lo fa au pe lava le loina sta mo fa ngai fa pa u ai la fonga o ta ma fa soifua ma loina
e pe o fuala au sua malie tau mafumata po fruits, mafuala au faisua po vegetables. Ai ile tanga ile fionga ile sui pa le mia mo le taiminei. Ele o mana o mia ona toe wha o popo atu se isi wha ititi o la fonga i lunga o ia o loa tau mawha. O le mea stal wain wha alau loa i el malo fiti, e amata tua i lea so mua a pelila lua o lua lua. Wale aini la fonga e tutongi i tau mawha la toe pe o le whalau mata o le alaisa, o le apaia, o le ngā o whai mea ai, pateta, aniani, angiang sainga, o le susu, lauki, maasima kalasini o le kesi o ngā umu whai mea ai, fasi moli, pepa falta ele ma peaceful nifo. Ele toa ilo ino tupe faso soa leo le lua olua tasi lua olua lea malo fiti, o ta uaia lona minister o ta mau a inga ayu sai kaiham. O ia tupe fa aititia, o le alu sa o lava le tuso o se lau ono su tolu miliona ta la o la fonga, i tangata anu o fiti, fa ama venga ya fianga o fa mai. Na ia ta ua foe o le afa awau lava o na ilo le tau o tau mafa, maisi o loa mana o mia a o iai le nei vai tau. E afa miliona ta la le tangi fa asanga le famsinongo fanua masua fa sa moi mulunuu. Le asa tu e vala awai le sulusfura lu mati lu olua le sunga fuur vanso nei. Ai wa Leilua i nei se aso e fonga i nai talu tapu o koviti. O le mta upulen tu e vala au lumo le famsinonga maa walunga. O lo talu sanga ile sunga mo nanu fano lua o fai loo mulfanua. Ile famsinonga mo se polo inga e ta ofi e il fa tinonga o fa ai unga al famsinonga to ilo. O fanua masuafa, le sa fai e le so tolu o mati lua o sulfitu po le 5 tausanga taluai. E fa atula i ese mo nanu malona ainga, matala ese fale i lunga o le fanua fangale fue fai lo, ono le fanua e pulea e tai malangi na o tala marolato ainga sa tupu i vau. O lo fasangal tangia mo nanu malana loia i le famsinonga o fanua masuafa, e ana le fai unga ma le polo inga, mai o lo olato talo sanga ina ai le polo inga, e le ngata na ia whaata atia ese lea whaai unga, e ia whaia fo ise whaai unga e totongi e tuai el whaamsinonga o whanua masuafa, se tau i tupe e 5 sela wafe ta la mua nanu, ma lana i tu, ma le totongi o le tau el whaamsinonga. Peitai, ua whaaurua tuai fo ile tangi e taimalangi na o tala, whaasanga ia mua nanu, ia whaatu maua i pea le tula i ese matala ese whale mawhangal fue, ai ia whaia foi, se polo inga e totongi ai mo nanu malana i tu, e ono se la wafe ta la, ma le tau o le whaamsinonga mo taimalangi. O te mai tai loia ia leo tā tima lea vai, o lo tu la iai mo nanu, ai o le loia sili le malo, o lo tu la ia pui le mamalo le whaamsinonga, ai o le li loia le sunga tufunga whangaloa, o tu la i mo taimalangi. I wha maumongo le mta upulava le nei mai tausanga watua nai wa wha alua na molia mo nanu i lona le usita i o le whaamsinonga. O le whaamsinonga le ntu e vala au le solusul valua mati, pei ta i o lo tapunia whaamsinonga ona o tapu o le koviti. Uso. Ke vai no ui pa ku falai ngani ona me ka falo lo o e ka ko falo lo mai. Se o le ke o kilo ku pe ia le taxi le se ka manga ke ma sangi le ar ke ku esen na ka vale ku mai. Ne yor vesili e ku sa o ar vesili ala ku. O si la ke nge sa vali fo yor ko fale. Ke vesili e. Oi. O le ma ko fingi makuala. Pake ai le uson makingai so la ikiki ala pengaru ngai pia mangofu ia pia ai e vai fa ma sa ko fa mai ngai Ia mala me yor pesidi. Are si voi ngai sa ore kalar ko inga voi le i piko ku le kako. Ko inga nga lue ngua. Ai sa ular ko Bukua ko le o me ai lang fa nga wo mo me wis. Ka ngo fino ka mai kiku ia e si ko ngole mo fu. Ai ku ko ngore si. Sa lore ko inga ia sa fa ina. Ai bala au me lang fa nga wilum. Mai lau me ai nga e ko sefi. Apa ku ar ko inga ia le ku nga apa ko inga ia ko ngore sefi. A mai le ku ma bola fu. Nga pala se la lori ma bola fu la le ku ai ku ko inga les. Ke ia ka me kin bala au me ko inga.
Fuia. Ton. Fuia dia. Fuia dia. O Samoa Entertainment TV mai pia na sa o na Samoa. Dessa tá ya lo con le tua a